Shango ḽi dzedzini ḽa u ṱangana na mpfu dza tshivhalo miṅwahani yeneyi. Zwezwo zwone zwa sia mapholisa na lushaka vha swiswini ḽa u sa ṱalukanya tshivhangi tshazwo. Fhedziha u ya nga Vho-Bheki Cele hu no ḓivha na u farwa vhathu malugana na milandu iyo. Naho ho farwa vhathu vha paḓaho zwigidi tshithihi na hafu. Khavho ho vha vhathu vha ḓana fhedzi vhe vha farwa vha wana na milandu. Izwo zwi tou remisa na ṱhoho dza miṅwe miraḓo ya phalamennde. That is proof of poor investigation from the side of the police. If we look at the fact that South Africa and its murder rate is about 5 times more than the world average, the fact that a lot of criminals just get away because of poor investigation and the latest crime statistics, it is clear that the police cannot protect the citizens of South Africa properly. And the Minister for Police, Vho-Bheki Cele, must take full responsibility for this. Vhaṅwe vha saukanye vha khou ṱumanya mabulayo aya vhathu vhanzhi kha u engedzea zwigidi zwi siho mulayoni. It appears that there is increasing use of firearms in violent crime in South Africa. It's looking like the efforts to reduce the availability of firearms to people involved in crime are failing. In some multiple killings, all you're talking about is an incident in which the perpetrator intends to shoot one person. In the process, they also kill other people who are also in the same room or in the same location. Vho Bruce vha ri dzikhakhathi dza ngomu a nḓowetshumi ya dzithekhisi na dzigenge ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwa mabulayo aya. There are various kinds of situations where this happens, varying from violence related to the taxi industry to gang conflict. They also sometimes involve family killings. Any incident in which firearms are used, there is an increased risk that violence will lead to multiple deaths. And especially, of course, when you have high caliber automatic weapons. Vundu la Northern Cape ndi ḽone ḽi ḽoṱhe ḽi vha na tshivhalo tsha nomboro ya fhasisa ḽi tshi vhambedzwa na maṅwe kha tshenetshi tshifhinga.